Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gushyira mu rujijo abantu aho zivuze amagambo akomeye cyane by'umwihariko ku mushinga uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Abantu benshi bagahita batekereza kuri M23 ifite igice kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku ijambo ry'umuyobozi mukuru w'ishami Senior Bureau Official muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Nick Cheka mu nama y'ibigo by'ubucuruzi ku mugabane wa Africa, Corporate Council on Africa, aho yatangaje amagambo akomeye cyane. Hamwe yagize ati turimo kureba umushinga uhuza ibihugu byombi cross border project ushobora kuba urwego rw'ubufatanye mu bukungu n'ihuzabikorwa hagati ya Kongo n'u Rwanda nk'umushinga wa mbere ufite agaciro gakomeye mu rwego rw'inyungu za strategy. Ese byashoboka bite mu gihe umutwe wa M23 ugenzura ibice by'uburasirazuba bwa Kongo? Ese Amerika yakwemera ko M23 ikomeza kugenzura ibyo bice? Urugero rugaragara rw'umushinga nk'uwo uhuza imipaka rwaba ari nko kubaka uruganda rutunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda rukora ku mabuye ava muri Kongo, ariko ayo mabuye yaba akomoka mu bice bigenzurwa na M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko muri Rubaya. Ibi bishobora gutuma ubutegetsi bwa M23 muri ibyo bice burushaho gukomera no gufatwa nk'ubwemewe guhabwa isura yo kwemerwa. Ibi ni ibintu bikomeye cyane mu gihe agahenge ko kamaze kwemerwa nubwo katarubahirizwa, ariko agahenge karamutse kemewe igice M23 igenzura mu gihe uyu mushinga watangira nk'uko Leta Zunze Ubumwe zabitangaje. Aho ngiye kubagezaho iri jambo ryose uko ryakabaye nk'uko yaritangarije i Addis Ababa muri Ethiopia uyu muyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nick Cheka. Tukaba tugiye kumwumva byabigaragaza ko M23 ubuyobozi bwayo bwemewe, eneo zayo cyangwa igice igenzura kikaba cyemewe, ibindi byose yaba ibya Doha ndetse n'andi masezerano akazagenda aganirwaho, ariko ibijyanye n'igice M23 igenzura, ibijyanye n'ikirombe cya Rubaya cyakomeje kuvugisha abatari bake hano muri Afurika ndetse no ku isi, kikaba cyashyirwaho umurongo ufatika, aho uruganda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye kubaka mu gihugu cy'u Rwanda ku bufatanye n'u Rwanda mu masezerano ari hagati y'ibihugu byombi Kongo n'u Rwanda rushobora kugira guplayinga role ikomeye cyane muri ibi bintu. Reka mbagezeho ijambo ry'uyu muyobozi uko ryakabaye. Murakoze mwese kuba mwifatanyije natwe uyu munsi. Ni ishema kuri njye kuba ndi hano i Addis Ababa ndi kumwe n'abayobozi bakomeye baturutse hirya no hino muri Afurika, muri komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, mu bikorera ndetse no mu bafatanyabikorwa bacu mu iterambere mu by'imari no mu ishoramari. Kuboneka kwanyu uyu munsi bigaragaza ko twese dusangiye kumva ko imihanda n'ibikorwa remezo by'ingenzi bihuriza hamwe ibihugu, strategic corridor atari imishinga y'ibikorwa remezo gusa. Nizo nkingi zihuza ubukungu rya Afurika, inganda no kongera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga. Nk'uko bigaragara ku murongo w'ibyigwa uyu munsi, iyi nama igamije kuva ku bitekerezo no kugera ku bikorwa, kureba uburyo twahuza na za guverinoma, abaterankunga, ibigo by'ubucuruzi kugira ngo izo corridors zihinduke moteri z'iterambere n'ubucuruzi. Uruzinduko rwanjye hano rukurikiye urwa visi umunyamabanga Landau, kandi rugaragaza akamaro Leta ya Amerika iha iki gikorwa ndetse n'icyizere dufite cyo gukomeza uyu muvuduko. Reka tuvuge ku mahirwe hari. Intego ihura neza n'igikorwa gishya cyatangijwe vuba hamwe na komisiyo ya EU, aricyo itsinda rishinzwe ibikorwa remezo n'ishoramari ry'ingirakamaro, Strategic Infrastructure and Investment Working Group. Iri tsinda ni urubuga ruhuza ibikoresho n'ubushobozi bya Amerika n'ubushobozi bya EU bwo guhuza abantu hagamijwe gufungura imishinga minini kandi itanga inyungu ku rwego rwo hejuru ku bikorera bo muri Amerika, mu gihe inateza imbere umutekano n'inyungu z'ubukungu za Amerika ndetse n'intego z'iterambere rya EU no kuvuga umuryango wa Afurika yunze ubumwe zikubiye muri agenda 2063. Mu magambo make, iri tsinda rigamije guhindura intego za strategy rikazigira imishinga ishobora kubona inguzanyo, bankable projects, no guhindura amahirwe akavamo ishoramari rifatika cyangwa ryuzuye.
Niki gituma ibi bitandukanye n'ibisanzwe? Mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bacu muri African Union, navuga ntashidikanya ko twifuza kurenga ku magambo gusa. Turashaka ko iri tsinda ritanga ibisubizo bifatika, kumenya no gushyira imbere imishinga no kugeza ku musozo uhereye ku gitekerezo kugera kwishyirwa mu bikorwa, kandi urwego rw'abikorera rugira uruhare muri buri ntambwe. Iri tsinda rizibanda ku mishinga ishobora kwigondera ubwayo ku isoko, commercially viable, kandi ishobora kubona inguzanyo. Ifite akamaro ka strategy kuri Amerika no ku bihugu byakiriye umushinga. Ishobora gushyirwa mu bikorwa no guterwa inkunga n'ibigo bya Amerika ihuye na agenda 2063 n'intego za guverinoma zibishinzwe. Ibi bisobanuye ko tuzafatanya na AU, Afrika Yunze Ubumwe, kumenya imishinga yemejwe kandi yiteguye gushorwamo imari, aho inkunga ya politike ya Amerika na Afrika Yunze Ubumwe yafasha kugabanya ingaruka z'ishoramari, risk mitigation. Imishinga imaze kumenyekana, iri tsinda rizahuza ibikorwa no gukusanya inkunga mu nzego za leta zombi no hanze yazo, kuva ku gutegura umushinga, gushaka amafaranga, gutanga amasoko, kugeza kwishyirwa mu bikorwa. Ibi birimo kwerekana ayo mahirwe ku bigo by'abanyamerika byujuje ibisabwa, gushaka inkunga mu bigo nka DFC, EXIM n'amabanki mpuzamahanga y'iterambere. Ugushyigikira impinduka mu mategeko n'amabwiriza, harimo guhuza amabwiriza no kugabanya inzitizi z'ubucuruzi kugira ngo ishoramari rishoboke. Cy'ingenzi bisobanuye no gukoresha ububasha bwa Afrika Yunze Ubumwe bwo guhuza no gutanga ubuyobozi bwa politike kugira ngo hakemurwe inzitizi igihe zigaragaye kandi imishinga ikomeze nta kudindira. Duhereye ku mushinga w'igerageza pilot, intego yacu ni ugutangira n'umushinga werekana ko ubufatanye bushoboka kandi butanga umusaruro. Turimo kureba umushinga uhuza ibihugu, cross border project, ushobora kuba urwego rw'ubufatanye mu bukungu n'ihuza bikorwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nk'umushinga wa mbere ufite agaciro ka strategy. Nibiramuka bigenze neza, dushobora kwagura uru rwego ku mugabane wose. Dushishikajwe cyane n'imishinga y'ibikorwa remezo n'uruhererekane rw'agaciro rw'amabuye y'agaciro y'ingenzi, aho ubumenyi bwa Amerika n'umutungo kamere wa Afrika bihurira neza. Iyi mishinga izafasha kongera ibyoherezwa mu mahanga bya Afrika, kongera ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika no guteza imbere ubukungu bufitiye inyungu buri wese uri hano. Uyu munsi ndashaka kumva ibitekerezo byanyu uko iri tsinda ryakubakwa kugira ngo rikore neza kandi ritange ibisubizo bifatika. Mutubwire imishinga mufite ikeneye ubufatanye, inzitizi zibabuza gutera imbere, icyo mukeneye kuri iri tsinda n'icyo mwatanga kugira ngo imishinga ishobore kubona inguzanyo yihuta. Ibitekerezo byanyu biradufasha kumenya uko twubaka iri tsinda n'imishinga tuzashyira imbere mu gusoza ubu n'ubufatanye nyabwo buhuza inyungu z'ubucuruzi za Amerika, intego z'iterambere rya Afrika n'ubushake bwa politike bwo gushyira ibintu mu bikorwa. Twiyemeje ko bizakora kandi twiringiye uruhare rwanyu kugira ngo bitange umusaruro mu gihe muganira ku mihanda y'ingenzi, inzitizi z'inkunga, imbogamizi z'amabwiriza n'uruhare rw'abikorera. Ndabashishikariza gutekereza uko ibyo bitekerezo byakwiyongera mu rutonde rw'imishinga iri gutegurwa n'iri tsinda. Ibitekerezo byanyu, imishinga yanyu n'ubufatanye bwanyu bizagena aho tuzashyira imbaraga nuko tuzabigeraho. Murakoze kandi nishimiye ibiganiro by'uyu munsi. Murakoze. Ngira ngo rero nkuko mu byiyumviye muri kiganiro gikomeye cyane, bikaba bigaragara ko agace no kuvuga ngo aya masezerano cyangwa izi nganda zigiye kubakwa mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba hari amabuye azaturuka muri Rubaya, azaturuka ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akajya gutunganyiriza mu Rwanda. Ibi mu masezerano akomeye cyane. Ese ibintu bizashoboka?
ese AFC M23 igice igenzura cyaba kigiye kwemerwa nyine AFC M23 ikagira uburyo ifatwa. Ibi rero abavuga ko byaba ari intangiriro y'igihugu cyangwa intangiriro y'ibyo AFC M23 irevandika harimo federalisme ntibaba bagiye kure y'ukuri. Tuzakomeza rero gukurikirana iby'iyi nkuru nshuti bakunzi bacu ba Pilot News TV, mukomeze mari nanjye kugira ngo amakuru nk'aya ntabacike, bakunda cyane muri abagaciro.